Tashun Salmos 72. Copombot Dios Muk Ahvalil. El reino de un rey justo. Hichayalte Tzeltal Tescopte Diose. Dios kuun akbeya tayotan temuk ahvalil. Te bila meros tohil sok te bila yicho sventail taleke. Sventayuun yichoh me sventail talek sok meros tohil me ya sventain bat te luma buun sok te me baitik a buune. Te vitsetik ak ayak beyik la malkinal yai te lum te tseletik ak ayak beyik spas te bitik yicho sventail tapasele. Temuk ahvalil ak ayak baybila meros tohil ta sventa te me baitike ak a skoltai bay te yalsnich nap te machatik mayuk bila shain yuunike yan te mosoin vanehetike ak ayichik lahinel hilel stukelik. Ak ataluk shivel tayotan tas taa tohol spisil ora temuk ahvalile te hayep shank al yash halah te kale sok te ue hich ak otuk te bitil haal te ya tses te lum kinal sok hich ak otuk te bitil tsuhul te ya tses te akiltike. Ak es mahuk la malkinal sok te bitik yicho sventail ta lek tapasele. Te hayeb kal ochem ta ahvalil ha toteme lah te ue ak a sventain hachel ta stiil mar kalal tayan stiil sok tamuk ha Eufrates kalal tas lahibal stiil balumilal. Ak ayak sebaik tas kap tes kontrotak nainemik tamukul hochol taking kinal sok ak aspekan sebaik tas tohol stukel sok ak aspekan sebaik tas tohol stukel. Ak ayiciktel mahtaniletik temuk ahvaliletik yuun tarsis sok yuun te kinaletik hoitay bilik taha sok nish temuk ahvaliletik yuun saba sok te seba sok ak sto spatanik tas tohol temuk ahvalile. Ak atals kehans baik tas tohol spisil temuk ahvaliletik ak ayak sebaik ta abatinel yuun spisil te nasionetik melel ha meyaskoltai te meba te yayal wukol sok te macha mayuk bish tun yuun te mayuk macha shkoltayot yuune. Yames nabe yobolil sebaik te machatik pekahtik sok yames koltai bay shkush lehalik te machatik me baitike yaskoltai tabuklahel sok mamesh yak otuk tas ventaik te utzinele. Melel mero bayal skoplal tayotan te shkush lehalike viva muk ahvalil ak ayich ak beyel te oro yuun saba ak yich kopombeyel Dios pisil ora ak ayich bendición spisil ora ayuk me bayal trigo talum kinal sok ak me esmahuk ta babavits ak alok uksit hich te bitil ta Libano ak alok uk bayal sit hichuk maltik talum kinal ak alok uk bayel sit hichuk maltik talum kinal tesbil temuk ahvalil sbah teluk mekinal ay
Hich ak'ajala hux k'oplal te bitil yaxjalaj te k'ale. Ak'otuk bendición tas tojolik spisil tem nacionetik tabalumilal tas ventas tukel. Ak'ameyal beyik yutzilal spisil te nacionetike. Bayal me yutzil te diose, ha te kahwaltike. Ha te Dios yu'un Israele, te ha nash tukel te muk'ik te bilayas pase. Bayal me yutzil te Dios, te ayip yu'el shohobils bahtel k'inal tes bile. Ak anohuk tayip yu'el shohobils pamal te k'inale. Hich ak'otuk tapasel, li lahyotan tas koponel Dios te David, tes nichan Isaí. Bueno, hat shanta yan vuelta. Dios yayak bet bendición. Yu'un teschul kope.